بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى هي رحمتايكو كم آدت دوه جري عشاء نماذ فهم كم آدت دوه جري مغرب نماذ فهم ممسكتوغا كوريا جندمون جنديا سلسلة غوتيغا كوريا جندمون جنديا تفسير كلاس آد ألغون من رمضان مها مدوكنا لما فهو أنكاوس الله رحمتايكو ميري مفشاني دعاءك الله سبحانه وتعالى ألغون من مي جماعتوغا بركة لبون ألدي ألغون من مي إبومكي إله روحي وديجمبا إبومكموغا لبون ألغون من إم فهون نمال إيرو واهك دكمون أسفاواني سورة النبأ نواتا أما يتساءلون مي سورة تفسير غوليغوتو إغوتون ألغون من باني إم فهون ألغون من باني مي سورة تريسوانا آية نيالا تفسير كو نمافو එහෙන් කම මිරේ අල්ලාහුගේ රහමතයි කොල්ගොල් මෙම් ෆෂානි මිසූරතුගේ 31 වන ආයතුන් එහෙන්නම 31 වන ආයතුන් ෆෂමුගේ කුරින් කුරීගේ බාත කොම්මස් වරකන් හඳාන් ආකොල්ලුමකි එයි කොම්මෙහෙම් මුහිමුකම කමගා අල්ගොල් කබූල් කරා අත් මිසූර ෆට්ටවමුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සුවාල කරවනි අම්ම යතසාලුන් අත් මුෂ්රිකුන්ගේ මිහුන් එබාමිහුන් ඛියාමත් දුවස් අන්නානකමන් ඉන්කාර කුරුමා එකුගා ඉන්කාරු කුරා හාලුග එබෑමිහුන් එබ්බයකු අනබ්බයක සුවාලු කුරමුන් ගෙන්දියයි ඛියාමෙ වානි කොංගෙරකුන් හේ ඛියාමි වානි කොංගෙරකුන් හෙයිය එහෙම්බ එකමන් ඉන්කාරු කුරවා එබෑමිහුන් ඒ කුරා කන්තත්ත එබෑමිහුන් ඛියාමත් දුවස් අන්නානකන් ඉන්කාරු කුරා හාලුග එබෑමිහුන් එබ්බයකු අනබ්බයක ඛියාමත් දුවස් වනි කොංගෙරකුන්තෝ සුවාලු කුරමුන් ගෙන්දාති එකමන් ඉන්කාරු කුරමුගේ කොතුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මිසූර ෆට්ටවනි سؤالكم عما يتساءلون إباميهم سؤال إكاكو أنكك سؤال كرمون إجندني كون كمكا غليغتون هي أدمتنوغا يتساءلون إباميهم أي بسفلوغ مرادكي أي مشركون إبايكو أنبايكا سؤال كرمون إجندني كون كمكا غليغتون تو يفهو وحي كرباني عن النبأ العظيم أد إباميهم إكورا سؤالكي كباكن سؤالك جواب الله سبحانه وتعالى مي آياتك من دبني عن النبأ العظيم بدوغمبا خبرا غليغتونه اباميهم سؤال قراني ات ميتانوغا بدوغمبا خبره او بسفلوغ مرادكي اي قيامت دوهوغ خبرتا سببكي قيامت دوهوغ كنتتكي اي آديا خلاف اندغو بدتي كنتتك كما باتيبه اهم بكن الله سبحانه وتعالى ميتانوغا قيامت دوهوغ خبرتا صفه قربا فوني النبأ العظيم بدوغمبا خبروغ غتوغا الذي هم فيه مختلفون إباميهم إبايكو أن إبايكان إدوها مدوغا إنكار كوري مانكي مشركون كترين بايكو ميهم إيمان بقيامة دوس أنان كما أن إباميهم إيمان النوى إهم بيما إميهم كتري غابس إكما مدوغا اختلاف نوتا خيال تفاتون أفدفاوا كمكي إكمكي يفه وحي قرباني كلا سيعلمون إباميهم نن أي حقيقة كان قيامة دوس أي حقيقة كان إنجينا كان كشورة أميهن قيامة دواه خبرته كي من الله أدي كلام رسول صلى الله عليه وسلم قيامة دوها بهجتون إباميهن دب من جندوا خبرته كي أي تدو حقيقة كان أي فلوك واه كتكن نون كان إكم حقيقة إباميهن إنجينا دوس إبا آدي ثم كلا سيعلمون دم فه إباميهن إكان رانغلان إنجي جندانه أدمتنوغا الله سبحانه وتعالى إباميهن إكان إجيجن دان باهكا بآية تكرار قربا فغموغا حكمة كيبس إباميهن إكان بالكان
ebami hunna qiyamah duhaki ei haqiqatakan engene duwas annanakan itura yaqin koddavum gotun mi aya takrar kuraba fawadi yafahu Allah subhanahu wa ta'ala insanuna dabba fawa ni'matahu gamatin insanun hadan ko a koddabani ekalange kuladumanta kamuge hikita dakkawani mi huriha ni'matan insanun dabbi kuladumanta Allah subhanahu wa ta'ala kuladumanta wadige veye insanu maruma fahu alun diruba insanunga amaltaka hisab bellawman ekalange kuladumanta wadige wakan insanun hadan a koddafam wahi kurabani alam naj'alil arda bihada tiyabamihun diri ulumattaka tammachikamuga bimmati timan Allahu lavvanu devvan heye wal jibala adi farubadata timan Allahu lavva favani autada bodati abutake gigotuge bingandu harulevu mattaka jaha fahunna bodati abutake gigotuga timan Allahu farubadata levvime wa khalaqnakum azwaja adi tiyabamihun dejinsu tiyabamihun dejinsa timan Allahu ufaddavime anhenunna firihenun ufaddavime waja'alna nawmakum subata adi tiyabamihun nida ninjaki ei tiyabamihun aram kurumattaka tiyabamihun ga hashganda luifaseha kama aram libadinu mattaka timan Allahu tiyabamihunna nidi levvimue waja'alna al-layla libasa adi regandaki andiri tanage gotuga tiyabamihun niwavu mattaka hedun lafadan tiyabamihun regandaki andiri tanage gotuga timan Allahu levvime waja'alna an-nahara ma'asha adi tiyabamihun diri ulu mattaka masakkeko amdani hoda kanta takuru mattaka timan Allahu duwalu levvime wa banayna fawqakum sab'an shidada adi timan Allahu tiyabamihun ge matin hain udu mati macca varugada hain udu levvime waja'alna sirajan wahaja adi tiyabamihun nan alikoddinu mattaka tiyabamihun nan avi dibidu mattaka tiyabamihun nan dodi dibidu mattaka siraj nuwata iru timan Allahu levvime wa anzalna minal mu'sirati adi timan Allahu vilatakum vessevime ma'an thajjaja bawaru fen timan Allahu tiyabamihun nattaka vessevime linukhrija bihi e fenuge sababun fenuge zariyan linukhrija bihi nerubu mattaka habban wa nabata ottara gasgaha gehi nerubu mattaka adman Allahu udun ware vessewumun e fen as bimuga jehi bimun ottara adi gasgaha gehi falagendani wajannatin alfafa adi tiyabamihun nattaka bagicha tattiman Allahu levvime yafahu qiyamat duwas annanakan ei kanda eligamba wagutegga waguten as jahumun edwas annanakan hadan koddaba wahi kurabani inna yawmal fasl hamakashwarun amaltahuge faisala kure duwas mistakun dunya matiga koffawa amaltahuge hisab ballawa duwas niya kanda aluwa duwas ei kana miqata wagutu kanda eligamba duwaheke e wagutu as jahumun la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun awahebbes kuriyebes nuwane e wagutu jahumun man Allahu ekan kurabban yawma edwahum yunfakhu fi sur Allah subhanahu wa ta'ala amur fula taala fiya fumelevene fatatuna afwaja den tiyabamihum fawja man Allahu ga hadrata mahshar kurevene Allah subhanahu wa ta'ala amur fula defahar matin taala fili fumelevene furtam fahara taala fili fumelevuma ekuga e wagutu dunya matiga marunu wetibi huriha makhluqatun maruwegen vettigen daane adi binganu falafalagen gos bimuga adiga balulafati bi mayyitunta macchan aragen daane Allah wahi kurabani idha zulzilatil ardu zilzalaha binganu warugada heriganna wagutuge idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha e binganu herigatuma ekiga bimuga adiga balulafati bi mayyitunta macchan aragen daane komme kas furtama taala fidi fumalewuma ekiga ewagutu duniya gatibi huriha emmen huriha makhluqunta maruwegen bettigen dane den dewana taala fidi fumalewuma ekiga Allahu angawani fatatuna afwaja kala maruwa fatibi mihun alum furana elubi ebeami hun dirigen fawjan Allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata mahshar kuravigen dane wa futihatis sama adi udu huluvigen dane fakanat abwaba
dorutak fadan udu badalu wegendane wasuyiratil jibal adi farubadatan ehuritanun nettigendane fakanat saraba e farubadata wegendani awamen dure fadan durum balairu fengaden hem fennan ekamun kariya gos balairu ga ebbes ecce nuhunnan at mi huriha kankame handan koddewuma fahu den Allah subhanahu wa taala insanu nammi handan koddebani narakaga wahaka wahi korabani inna jahannam hama kashawarun jahannam kanat mirsada e jahannama dani intizar koramunne kombeka littaghina maaba aniyaveri bimi honna Allah subhanahu wa taala ge ahayatakan uradunu mi honna Allah subhanahu wa taala nahi korabi aniyaveri kam bimmati ga fatura urudu mi honna maaba ebami honna emburidang oy tanagi gotuga timang Allah narakawani tayyaru kurabafe labithin ebami hun etanuga demiti bene fiha etanuga e narakaga ebami hun demiti bene fiha ahqaba digu zaman tak banden ebami hun e narakaga terega demiti bene labithina fiha ahqaba la yaduquna fiha bardan wala sharaba ebami hun nan e narakaga terega tibe iruga ebami hun ge karu hikkun filuwalu mattaka bone femfode nuribene adi ebami hun nan e narakaga terega arhamunda udastaka huntam filuwalu mattaka fini koddene air condition ne fankayen air cooleren ebbeseccen ebami hun naka nuribene ebami hun libene kon ecce illa hamiman hunu kan gada keki hunna fen ebami hunna bonde bo ecce gotuga bonde bene wa ghassaqa adi ebami hunge gang ohori munda fadia e keki hunna hunu fen ecce geteria ala layfa e fen ebami hunna bonde ben ad e fen bonde beni wes ebami hun eta waraka fenan edi ades kurima den ebami hunna man Allah e fen deveni e fen devani e wahaka bayan korba Kahf suratuga Allah wahi korabani wa in yastaghithu ebamihun fenan edi ades kurang hadima yughathu bima'in ebamihun nabbon devene fene ehennamas e fena ki kon kara fenetto kal muhl teo kunditaken hunna hunu kan gada fenen ebamihunna bon devene yashwil wujuh efem buyumuga kurin munak angeya kari kollatanun muunuge masta virigen faabagen dana bisa sharab ei hada hawa nubakam bodu buyumeke ehen ayataga Allah wahyi korabani surat Muhammad ge fanara wala ayataga wahyi korabani wasuqu ma'an hamiman eda ebami hon ekkala fen buyuma ekiga den kanta begen dawgoy faqatta'a am'aahum ebami hon ge gohoru buri begen dane e fenuge hunu kan gada kamuge sabun ebami hon ge gohoru buri begen dane komme kas mi fada nurakateri narakaage arifangane wahaka Allah bitanuga bayan koraba fimani at dem wahyi korabani jazaan wifaqa ad ebami hon e narakya bannan jahunu sababaki ebami hon kon ulunun nuba nulafa kantatahu sabunne ei ebami hon kon ulunun nuba kantataka evvaruge jazaayake fahargaves emi hon kon ulunu nuba kantataka buren nubaddal nuwata evvuren varugada harukashi adab nune fahargaves ebami hon kon ulunun nuba kantataka evvaruge adab man Allah ebami honna devvaye den ebami hun narake bannan jahunu sabab tan itura tafsil koddaba mubahni korabani innahum hamakashorun ebami hun kanu ebami hun dunya matiga ulungiruga la yarjuna hisaba emi hun ummidan nukure fahargaves qiyamet duas annana kamaka qiyamet duhun Allah mistakum mahshar korabana kama mahshar korabu mafahu insanun ga amaltahu ga hisab ballawana kan ebami hun ekaman inkar kuri ebami hun bunamun dia wahake wa qalu ebami hun bunye ما هي إلا حياتنا الدنيا دنيوي حياتك أي دنيوي حياته نموت ونحيا أهر من مروة فديرجن وما يهلكنا إلا الدهر أهر من زمان تك فيت زمان تك من دنيا ما تيجا فائت كل ما فهوجا ميكن نيمجن ديه دين تمنى منك alung dirubume nannane Allah wahyi korabani wa ma lahum bidhalika min ilm ebami hunna kamikamuga hagigi ilmu libigene nuwe inhum illa yadhunnun ebami hun nubahi take hi korani ebami hun qiyamat duhum alung ebami hun diruba hisab ballawana kaman nuballawana kaman ebami hun hi kurun ei muling nubahi kurun taheke wa kadzabu bi ayatina kidzaba ebami hun narake bannan jahunu anasabaki
timang Allahunge ayatan ebami hunna hamen ahinduga timang Allahunge rasul bekalun ebami hunna hidayatuga magagen badagen nabi hinduga timang Allahunge ayatta timang Allahunge rasul bekalunge basta ebami hun dogu kuriye وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا إبامهم كون أولو هوريها كنتتك إبامهم بون أولو هوريها بستك تمان الله ملائكة بيكالم مدور كربا هوريها إيش ليوبا ريكورد كربا في أي إبس حارق بدرن أننا إيشنو ඒක බදරන්නාන ඒක කොෆි අලිගෙන ෆෙන් අලිගෙන සා අලිගෙන එහෙන් එබ්බස් කොතක් එබ්බස් කාල බදරන් ඒකන්නාන ඒති අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සාබිත් කම කීග බලහට්ටවාන ඒක එබ්බස් බදරන්නාන මලායික බේකලුන් අමානත් තරිකම තෙදුවරිකම කීග ඒ හුරිහා කන්තත්තක ලිව්වමුන් ගෙන්දවාන ෆදූකු දෙමන් අල්ලාහ් එ නරකවන්ත වෙරින්න වහී කුර්බාන ෆදූකු තියබාමිහුන් රහ දෙකේෂ නරකාගේ අදාබුගේ රහ දෙකේෂ فلن نزيدكم إلا عذابا تبان الله تيابامي هنا عذاب إترو كربهم تيابا إهن إبس كمن نكرب ما نكي تيابامي هنا كان عذاب لين نكربانا مه نرك وانت برين نرك برهت وان تكا حوال وتبوا نركاج خازن ندنوانا كبان الله عنغوني وقال الذين في النار نركاج أهل ورين بنانية لخزانة جهنم بلهت ومتكا حوال وتبوا خازن بنديرن إبامي هن دنوني ادعوا ربكم تيبامي هن رب الدعاء قدي بلاش يخفف عنا يوما من العذاب دعاء كتم من عذاب لي قد باتو تيبامي هن رب الدعاء قدي بلاش قالوا إهندوغا نرك بلهت ومتكا حوال وتبوا ملائكة بيكلون إبامي هن دنوان أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات تيبامي هن غات الرسول بيكلون هيك تكاغم ودا نغنواه قالوا إبامي هن جواب دين بلا عاده وداك النبي قالوا فادعوا دين ملائكة بيكلون إبامي هن دنوان إهم بيجا كلين دعاء قبلاش فادعوا تيبامي هن أميل دعاء قبلاش الله أنغوني وما دعاء الكافرين إلا في ضلال كافرون إكورا دعاء كي أي جلنا بكم بأجك تمان الله إدعاء إجابة نكربانم إدعاء أدبس ناسوانم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد تمان الله آية تكن إيمان بي تمان الله رسول بيكلمنا أدي دنيا بي حياتك تمان الله آية تكن إيمان بي ميستكون إبامي هن تمان الله نصر دبانم دنيا حياتك بس أدي قيامة دوهم هيكي غاين كوربه دوه غاوس تمان الله إبامي هن نصر دبانم يوم إدوهم لا ينفع الظالمين معذرتهم إدوهم أنيابرين إبامي هن عذر قبول كوربه دوه نون عذر دكاغين إبامي هن السلام ببين دوه نون ولهم اللعنة إبامي هن بني لعنة ولهم سوء الدار إبامي هن بني نبابكم با غوچك قيامة دوه غواهك قيامة دوهم නිකමැති වීමීහුන් දුනියමතිග නිකමැති වීමීහුන් එබෑමිහුන් බොඩුන්න තබාවකින් උළුණු මීහුන් එබෑමිහුන් බුනානකම ඛියාමත් අල්ලාහ් වහී කරවනි قال الذين استكبروا للذين استضعفوا බොඩාවක මීහුන් බොඩෙච්චති වීමීහුන් නිකමැති ඛියාමත් දුහුන් බුනා අනහ්නු සදදනාකුම් අනිල් හුදා බාද ඉද් ජාඅකුම් තිමම්මෙන් හියේ කලෙමෙන් නම් මගොළවාලි තියබෑමිහුන් නාහමියන් حق دين آهي دوغا تيبامي هن مغو أولوالي تيبام أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم تيبام من هي تيبامي هن مغو أولوالي بل كنتم مجرمين أدكيين هي تيبامي هن كي مجرم نوتا أنيابرين كمغاوي بي وقال الذين استضعفوا إهي دوغا إكاد نكمتي بيميهم للذين استكبروا براوكم بڑتي بيميهم إبامي هم بنان بل مكر الليل والنهار dem fahe duwala reganu makarwari kadikam balabalashe tiyabami hun kantakuram gandiya gotaki iz ta'muruna an nakfura billah tiyabami hun timamman nan amuru kuram gandiya Allah ga ayataka kafir washe wa naj'ala lahu andada adi man Allah subhanahu wa ta'ala ya sharik kuruma she tiyabami hun timamman nan amuru kuram gandiya wa taj'aluna lahu anda wa asarru an-nadamata lamma ra'u al-'adhab wa ja'alna al-aghlala fi a'naqihim den ebami hun عذاب فن هندوغا إبامي هنگا هتامتا إبامي هنگ أمل سيد كرويتو بلانا هندوغا مان الله إبامي هنگ كاروغا
hira alwa wajalna al-aghlala fi a'naqihim ebami hunga karuga tiban Allahu hira alwanam at komme kas eduwahum tiban men magufraddi miveni miheke emihakan adab debba shekiyagen emihaka salama beben duwahennun Allah ayta furagasdi dia kom mihaku ei bodunga mihaka vias dikametinga mihaka vias emihaku eduwahum jahannama ge arifanganuge teriya bannan jehenakan Allahu mi ayata huwa bayan korabba fabimani yafahu Allah subhanahu wa ta'ala mi bayan korabani taqwa werinnataka e ilahu tayyar koddebba fawa suwarugege matiberi ni'mat huga wahaka bayan korabani inna lil muttaqin hamaka shorun taqwa ge ahlu werinnataka timang Allah tayyar korba fawe mafazan bodeti begemba kamyabita ebahi suwarugege ek matiberi ni'mat timang Allah insanu e taqwa werinnataka tayyar koddebba fawe at swargege ni'matan itura tafsil koddabamun Allah wahi korabani hadaiq eswargege be bagicha take wa a'naban adi mebis kaduru gastabe ad swargege huriha watterge mewaves Allah labba fabe ehennam smitanuga wakin khasa gotegga mebis kaduruga wahaka khasa korabba fasabaki e mewage makkama matiwarikamuga sabun adi waragina insanun lobi kora mewayaka mebis kaduru wative ehembegen mitanuga mebis kaduru wakin khasa gotegga man Allah khasa korba fa ewani ad efahu wahi korwani wakawaiba atraba adi man Allah sorge wanta barinnataka abin dabba fa ambinge riti kamaki kobato wakawaib ebihondaki emihonge memati emme furihama sifaga emme rivati sifaga hunna emme heworu wara fala fa hunna mihon atraba adi huriha abinnaki en umuragge mihon kamuga timang Allahu labbaname admaneki misalaka miha de ambing hunna iruga en ambaki ei umurun hagu mihaka befa alen ambaki ei umurun doshi mihaka bejje kama baninama insanunga tabiatu ko hunna gotun hagu umurun hagu mihaya dimara enage hi boda lembe gobban ehembegen Allah subhanahu wa ta'ala suwaruge ga hurul ainun labba fa bani huriha abinnaki ei en umurage mihunga gotuga man Allah labba fa bani wa ka'san dihaqa adi miru buyuntakum furigemba tashita timang Allah suwaruge ga ahlwarinnataka tayyar korba fabe ad swarugega tafat wattaruge artamang Allah labba fabe surat Muhammad ge fanarawana ayatuga Allah wahi korabani mathalul jannati allati wu'ida al muttaqun taqwa warinna wa'du wigemba swarugega misalaki fiha eswarugege anharun feng arutake mimma in ghairi asin safu fenguge feng arutal labba fabe wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu hitamme waraka beenu kurikamuga binames ege rahayaka badalu nanna kiru aruta timang Allah etanuga labba fawe wa anharum min khamr laddatin lisharibin adi raluge aruta timang Allah labba fawe e ralaki ei bobihaya fada huran adi mir wasduwa ra ad miduniyega bangura ei warang agubodu kuda tattelli beni e bui kamuga binamas insana ga hashiganda bodati gellun tabbe adi e bomi haga anga hashigandu nuba wasdu mungande ehennamas soruge ga ewa ralaki e buyumakun ebbes kahara gellumen hashigandu nuwa adi e mir wasduwa adi tashifura ebami honna bonde bene ecce wa anharum min asalin musaffa adi safu emme taza mamui aruta timang Allah eswarugege ebamhunataka labba fawe walahum fiha min kulli thamarat adi ebamhunataka eswarugege be huriha watterege mewatake wa maghfiratun min rabbihim adi ebamhunga rabbuga hadratun ebamhunga fafu fussabun man Allah ebamhunataka tayyar qurba fawe la yasma'una fiha ebamhun eswarugege tibe iraku aren nahane lagwan wala kidhaba bekaru dogu hadage mihuna detere jes mattaka dakka wahakata bekar wahakata ebami hon eggutaka bes esworugega tiberaku arinnahan ad sworge wanta beringe hituge terega hitun hasad berikan man Allah wani neti korabba ewahaka bayan korabba suratul hajr ge salis haibban ayatuga wahi korabani wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin timan Allah eurenge hittahuga wa hasad berikan baki korabime
ದಾಂತಕ್ಕೆ ಮತೀಗ ಏಕಕು ಅನೇಕಕ ಕುರಿಮತಿಲಾ ತಿಬೆ ಅಖುಂತಕ್ಕೆ ಗಿಗೊತುಗ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಎತನುಗ ದೆಮಿ ತಿಬೇನೆ ಜಜಾಅನ್ ಅದ್ ಮಿ ಜಜಾ ಎಬಾಮಿಹುಂ ನ ಲಿಬುನಿ ಏಯಿ ಜಜಾಅನ್ ಮಿರ್ ರಬ್ಬಿಕ ಕಲೆಗ್ ಫಾನ್ ಹದ್ದವಾ ಗೆಂಗುಳುವಾ ಇಲಾಹುಗ ಹದ್ರತುಂ ಎಬಾಮಿಹುಂ ದೆಬ್ಬಾ ಮಾತಿಬೆರಿ ಜಜಾಯಕೆ ಆತಾಅನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಎಬಾಮಿಹುಂ ಕೊಂಗುಳುನು ಹೇಯೋ ಅಮಲ್ತಹುಗ ಬದಲುಗ ಎಬಾಮಿಹುಂ ದೆಬ್ಬಾ ಇನ್ಆಮೆಗೆ ಗೊತುಂ ಎಬಾಮಿಹುಂ ದೆಬ್ಬಾ ಜಜಾಯಗೆ ಗೊತುಂ ಎಬಾಮಿಹುಂ ದೆಬ್ಬಾ ನಿಅಮತಕ್ಕೆ ಮಿ ರಬ್ಬಿ ಸಮಾವಾತ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಿ ಏಯಿ ಉಡಾ ಬಿನ್ ಉಫದ್ದವಿ ಇಲಾಹೆ ವಮಾ ಬೈನಹುಂ ಅರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಉಡಾ ಬಿಮಾ ಅದಿ ಎದೆಮೆದುಗವಾಹ ಇಚ್ಚೆಂ ಉಫದ್ದವಿ ಫರಾತಕಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಅರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಎಕಲಾಂಗೈ ರಹ್ಮಾನ್ ವಂತ ಇಲಾಹೆ ಲಾ ಯಮ್ಲಿಕೂನ ಮಿನ್ಹು ಖಿತಾಬಾ ಕಿಯಾಮದ್ವಹುಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಖ್ಲೂಕಕ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಕುರಿಫುಲ್ ಮತಿಗ ಬಸ್ ಬುಣು ಏಕಬುಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಕುಳದಾನಕಮೆಲ್ ನಿಬಿಗೆನ್ನುವಾನೆ ಯೌಮ ಯಕೂಮು ರೂಹ್ ಎದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅರಿಸ್ ಮಲಾಯಿಕತ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆಹ ಮಲಾಯಿಕ ಬೇಕಲು ಯೌಮ ಯಕೂಮು ರೂಹು ವಲ್ ಮಲಾಯಿಕತು ಸಫಾ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ ಅದಿ ಎನುವೆಸ್ ಮಲಾಯಿಕ ಬೇಕಲು ಸಫ್ ಸಫಂ ಎದುವಹುಂ ಕೊಳ ತಿಬ್ಬವಾನೆ ಲಾ ಯತಕಲ್ಲಮೂನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಬೇಕಲಕು ಅಂಗಾಂಗ್ ಉಫ್ವೆಸ್ ವಿದಾಳನ್ನುವಾನೆ ಇಲ್ಲಾ ಮನ್ ಅದಿನ ಲಹು ರಹ್ಮಾನ್ ಎಹನ್ ಅಮಸ್ ರಹ್ಮಾನ್ ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಬೇಕಲಕ ಬಸ್ ಬುರುಮುಗೆ ಇಸ್ನ ದೆವ್ವಾಫಿ ಬೇಫಲಕು ಮೆನುವಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಬೇಫಲಕು ಎವ್ವೆಸ್ ಎಚ್ಚೆ ವಿದಾಳನ್ನುವಾನೆ ವಿದಾಳ ವಿಕಮುಗಾವಿ ನಮಸ್ ವಕಾಲ ಸವಾಬ ಹೇಯೋ ಬಹೆಂ ಮೆನುವಿ ಎಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಬೇಕಲಕು ವಿದಾಳ ನುವಾನೆ ذلك اليوم الحق ಅದ್ ಎದುವಹಕಿ ಐ ಹಗ್ಗು ದುವಹಕೆ ಎದುವಹಕಿ ಐ ಯಕೀನ್ ಮಸ್ ಅನ್ನಾರ ದುವಹಕೆ ಎದುವಹ ಬೆಹಗತುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರಬನಿ ಯೌಮ ಲಾ ಯನ್ಫഉ ಮಾಲು ವಲಾ ಬನೂನ್ ಎದುವಹಕುಂ ಮುದಲಕುಂ ದರಿಯಕುಂ ಕುರಾನ್ ಫಾದಾ ನೋನ್ನಾನ ಇಲ್ಲಾ ಮನ್ ಅತಲ್ಲಾಹ ಬಿಕಲ್ಬಿನ್ ಸಲೀಮ್ ಸಲಾಮೆನ್ ಹಿತಕಾಗಿನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗ ಹದ್ರತನ್ ಆ ಮೀಹಕಂ ಮೆನುವಿ ಎದುವಹಕುಂ ಸಲಾಮತ್ ತರಿಕಮೆ ನುರಿಬೇನೆ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا ehmima tiabami hun kuren allah kuttamma beenu miha heu amal gina kura hushkame qiyamat dos ibaade qiyamat don tiabami hun allah subhanahu wa taala ya baddal kuran jehena kan kashware ehme jiya ekan yaqin kura kama baninama tiabami hun allah kuttamma beenu kama baninama gina gina heu amal kurashe inna anzarnakum hama kashwarun timan allah tiabami hun bani inzar devaf azaban qariba daadi kari gawa azab gawa kan timan allah wali tiabami hun inzar devaf yawma edwahum yanzuru almar'u ma qaddamat yadah edwahum insana ena kuffawa kuriha kaben ena yang kushehelene ena yang ena ga amaltahuge fai ena ge kuribanchan hushali ena ya bunevene iqra kitabak كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا تبا عملته في تبا أملك يا تبا أملك حساب قراشه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه اين كفى وهورها عملتك اين كتم كدا عملك مغابي نمس كتم بركمك مغابي نمس فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره dardege min barabbes heyokama kofawa kama baninama emiha kan ekam ferigendane adi dardege min barabbes nuba kama kofawa kama baninama ekame bes emihunna edwahum ferigendane yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu alkafiru ya laytani kuntu turaba ad edwahum kafiru wi miha ena bunane timanna veyyawane nama kiha rangalu heyye ad ಕಾಫಿರು ವಿಮಿಹ ವೈಯ್ಯವ್ವಾನೆ ನಮ ಕಿಹಾ ರಂಗಳು ಹೆ ಮಿಹೆ ಮಿಬುನಾ ಸಬಬಾ ಬೆಹಗುತುಂ ಮುಫಸ್ಸಿರುನ್ ತಿಂಗೊತಕ ತಫ್ಸೀರ್ ಕುರಬಾಫವೆ ಎಗ್ಗೊತಕಿ ತಿಮನ್ನ ನೂಫದ್ದವ ವೈಯ್ಯವ್ವಿ ನಮ ಕಿಹಾ ರಂಗಳು ಹೆ ಎಹನಿ ಇನ್ಸಾನು ಮುಫದ್ದವಾಫವನಿ ವೆಲಿಂಕಮ ಬಾತೀವೆ ಎಹಂಬಿಮ ತಿಮನ್ನ ಇನ್ಸಾನಗೆ ಸಿಫಾಗ ಉಫದ್ದೆಹು ಬದಲುಗ ವೆಲಿಗೆ ಗೊತುಗ ತಿಮನ್ನ ಲೆಹೆಟ್ಟವಿ ನಮ ಕಿಹಾ ರಂಗಳು ತೋಯೆ ದೆವನ ಗೊತಕಿ ತಿಮನ್ನಾಯಕಿ ಕಬುರ್ ತೆರೆಗ ಹುರೆ ವೆಯ್ಯವ್ವೆ ಮಹ್ಶರು ನುಕುರವುನು ನಮ ಕಿಹಾ ರಂಗಳು ಹಿಯೆ ತಿಮನ್ನ ಬಿಮುಗ ಅಡಿಗ ಬಳುದಾಪ ಹುಟ್ಟ ತಿಮನ್ನಾಗೆ ಮಹಾ ಕಟ್ಟ ಹುರಿಹಾ ಇಚ್ಚೆ ಬಕಿವೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ ವೆಯ್ಯ ಮೊಡೆವಿ ದೆನ್ ಎ ಹುರಿ ಗೊತಂ ಹುರೆ ತಿಮನ್ನ ಮಹ್ಶರು ನುಕುರವುನು ನಮ ಕಿಹಾ ರಂಗಳು ಹಿಯೆ ಮಿಫದಾನ್ ಎಬಾಮಿ ಹುಂ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕುರಮು ಗೆಂದಾನ ಅದ್ ತಿಮ್ಮನ ತಫ್ಸೀರಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಕಿಯಾಮತ್ ದುಹುಂ ಜನವಾರ್ ತಂ ಮಹ್ಶರು ಕುರಬಾನ ಏಗೆ ತೆರೆನ್ ಎಜ್ ಜನವಾರು ಅನೆಜ್ ಜನವಾರಕಂ ಅನಿಯಾ ಕೊಫವಾ ಕಮ ಬನೀನಮ bang allah e aniya libunu janawarakan
amru kurabane aniya din janawaruge kiban qisas hifashe ehem bima e qisas hifa nimuma fahu demman allah etakechan angawale tiya huriha ecce vejje vegendashe ad mimanzaru fenunima kafirunga mihum esmibrani timanna men bes ale hisab bellewuma fahuga den vejje vegendale dama kiha rangalu he erun timanna men naka naraka ga adabe nuribene naraka ga adabun timammen salame begen dane ad mi hisabu mi surat ge tafsir allah ga rahmata kunimuni insha allah taala mianna haftaga adit duhu gare algon men fashani wan naziati gharqa mi suratu ge tafsir allah subhanahu wa taala algon men emmennaki hiyobasaha hiyobas qabul kurabekam gala bashi amin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh